Ni bakit mo adamanin lalaki na ayagat turong agdudumat papapanan na di agtali na ed di tauneg ti balayo kanayon arungwar mapan magisinsinnarak. Ni bakit mo ket kasla budo-budo nakagat-gating saan pulos amap-mapnek ipakat na lata ti kinaampiang na agduduma lalaki asur-surutan na naminsan nga aldaw imalatiw ni bakit mo balay ni kumpare iti ina nagpasyaran pati ka aruba dinan a pinakawan aw-awagan da sausawan kano ng bayan. Ay ni bakit mo alalakero nakagat-gatel kasla sa bawil kanayong nga agpakudtod agdudumati kayat na gumaramping at talaga sa rampiting kunkunada. Hoy sika umay ikaman taada ibaga dinggeman ka di daytoy nakibutak-tak ni kumpare adda kabit na naimimas kanong ni bakit na nalalaing kanupay ngem ni misis na naimimas kanong agayat kay may kadwa nalaido na dungdungo na asikaso nalalaing na agtari pato isuga kay kayat na ni bakit na awan kanuti amuna iso adi ka mas daang no isukat da ka tamangan ngamin no sikat adda kurang na dungdungon ngamin nila kay mo tapno saan nga aglukloko ken uray paino addaan kayon iti anak asikasyon na tatabag hindi ka aglos-los yan pagserbyang iti pamilyam pagimbaga na yuti ipang pangruna agdadawat neti loko tanasagot nga agtrabaho awan serbit na gadalan na tadi na mag-usta rin ita mangnamnama iti kakabsat na dawat dito'y dawat dita agdawat pa iti kaaruba iti kilaban akanin na nagmayat unay tibiyag na taday tala agtaptapayan isuro na payan ti anak na agpalimos iti kagabagyan da nagdakilmet gamin ti bagina yem ay nabados ka no aya no aglamot na karawrawit yem no agtrabaho ay nakasadsado agdaw-dawat latiyan mo na di agsapol ti bukod na kwarta ay nagpuskol iti rupan na mananggon daway met gamin ti danga di agnanayon nga daited da tadungtungtut ti panagkapsot da isu nga agagagit kayo masakagbayan ket sigurado di ulaeng-laengen ti powers ti babae
No trabaho iti balay alisto kami. Mapagigidan mi ti agobra aginaw agluto ken aglaba. Agaw awir ken agdalos iti aglawlaw. Ngumno si kayo alalaki ti agtagibalay. Agtayit-tayik di yun ammo ti una eniyo. Kumanod ko di ti uno, maululaw pa yin ti takkiyo. Tumanabutok ipurwa-purwak ng dagiti plato. Iso adiyo tagibas siten iti maobrami. Ta nagrigat meto pa'y gamin ti agtagibig. Sapay lakit ta agungit kayo no awan na imas nga sida enyo. Ng madamit lata tinaanos alalaki. Di da baybay anti babakit da tultulungan da. Huray pa'y no nabanbanog da, maisa parda iti agubra. Watwaten metta bagbaging kaagjaging. Agtugtugaw agil iladlat ar-aram hiden. Nagpuskulen day tatabam kaskala karambawin nodra. Ding sakayen maiaskaw dagita sakaw. Aglagto-lagto ag taray-taray agsala-sala. Tatno na pintas di pang maging mag-exercise ka. Makapapigsay ti tultulang, muscles ken nagsusuupan. Adayawan nakat sagsagubanit na salunat ka. Makapapintas iti bagino agling et ka. Amin apudo tanagunig mo ket irwar na. Isungag exercise ka tapno ka na yun ka anapigsa. Oray may sa abandehado ti ilabay mo. No lakit ta nagagat ka nga ag-workout. Oray awan ti diet no inaldaw ka nga agpaling